lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu papagayam. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manan amin gapu iti awan sarday na ngayon kay panagdangdangag dito'y nanumo at channel tayo. Sapay lakuma, tay tultuloy da kami latta a suportaran tapno adupay a drama tin kam isagot kada kayo. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Adelia. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak anaayat pailaeng adumngeg kadagiti drama. Naawis akmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin apadas ti pamilyami. Sublian taman nga rod ti tawen 1995. Masikugak iti inaudi nga anak ko. Grade 5 ti inauna ken grade 1 meten ti may kadwa. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Anyan, tinita kayo. Di mo't sumsumgad. Sa pinakasasok. Nagsakit iti mata. Ay na, saan akas ta anak ko? Silsil ka mo nga minasilsil anak ko. Kasanumot ngamin. Kat di mo't sumgad. Itayak pa lang apuyot. Unay kan aya. Ala, umikat ka dita ta siya kun ti agaron. Ingkalaangan riingan ni ading mo, taagdigos kayon. Apag huston to inton makaluto ak iti pagarmusaran tayo. Anya pa'y laang ay ti kukuin nyo. Mangan kayon atani, aldawan. Adayo pa'y ti pagnaan nyo ama pa nag-eskwela. Inton kwan maladaw kayo manan. Adtoy, nang iprito ak iti tuyo, iso ti pagarmusaran nyo. Diyak kaya ti tuyo asidaan, mami. Anya ngay nga ruti si daang kat day talaang matiginatang ni daddy yu idikal mananak ko. Aglabayak laangan, mami. Sapay na ibustigata anak ko. Diyak pa'y ngamin nagudong. No awan ti gatas, uray kapilatan, mami. Sige, mabiit lang nga rod tamang timplaak iti paglabay mo. Tuyumot lang ka di ti balunan medya eskwelaan, mami. Ano sa nyo pa'y laang tituyo tani? Naibos mat gaya man ti dilata aminarket ko idi Domingo. Ala, agawaan nyo ti mangan tani, lumawagan. Ataw, nagyogak iti sidaan yaw. Anya ngay day tananang. Native amanok. Ay nag-imasan. Ayun native ko naman. Diyak ngabinan mauray nga umay ka ijay balay. Isu anang yoga kun Ay nadya kun rimrimwar ata, sakit-sakit mo't ngaminan ti tiyan ko. Diyak to pa yan si mursurot ijay garden. Taamangan kit dinukala at nga agan-akak. Magna kakit di Iti kasta ma-exercise ka. Kita nalaklaka kanto nga agana. Isumot kit di aramidak ananang. Aywan, ibaon munto man ni Philip ijay balay. Tao may mangala iti sarguilas. Tanay, maluluumdan. Sayang dagijay no saan maburas. Sige nanang, ibaon kunto ida. Apaman asumangpet da nga aga po ijay pagadalan. Sige, taagawid akon anak ko. Ibagam, taumay da nga umay. Wan nanang. Lakay! Sa dino ti ayan mau! Lakay! Sa dino nga tamot tinapananday di alaklakayan. Tinasayaan. Mapanak ijay likawd. Amangan ki di mo no dinak na uray. Kat isunti na pan nagpakan kadagiti tarakan mi ababoy. Artemio! Artemio! Sa dino ti... Ni Artemio tinakadasay iti daga. Kat... Diyos ko! Dara-dara ti ulo na! Oy, Artemio! Agreng ka! Artemio! Ay na! Unay malakit din agas-gasat mo, Lakay! Unayan na aya!
Asimot ni tatang bakit? Wan nga rod lakay. Nagrigat ti kastoy. Nangrunakit ka la at matipupusay na. Di na malagi di gabi na oray ang nag-away. Tasya kumatinang pakan iti baboy. Ay na, timiwaya. Insan-sarak mo ba laki din tinakapugsatan ti Agos mo? Nagsaya at kamot a pinanawak itay. Ngam apay ngay ang naglibas kamot. Apay ngay lakay. Ala, husto day ta na panagsangsang ityo nanang. No inuray da kayo anang pakan iti baboy. Ang mga nuda kayo tinaigalis, kat da kayo matan ti pimusay. Nagmayatan matitulag mi itay nga urayan nak. Tasya kun ti agpakan. Nagwunpay. Tatingunana. Urayan na ni Pilay. Taguyog na amapan agburas iti sarguilas. Nga man yan. Tadi mo laki din nakauray manayin ako nak. Nasakit man. Amnas ka nga punan tayong ti amin. Talaga siguro nga aging galaang hindi tatibiyag ni tatang. Nanang. Ne, nakariing kamot gaya man lakay. Wan bagay. Itay pa'y nakaluto akpay ni tinnapoy. Nagiling takit isaba. Isuntun ti balunan dagiti ubing amirindaan day di eskwilaan. Wan ta saan nga isupay agatangan da lakay. Wan Ay, pakiedip mo man gayam talampara bakay. Ani, nalawag mo tay. Sayang tigas. Kat, anyang ay tiinlutom asidaan da inton aldaw. Ay, kaday taugot manan ati kamote. Isupay lang ti balunan da bakay. Wanan anyang ay ngarod kat isumat laang ti adda. Ni, naibus pa'y gaya man ti gatas ni baby. Naibos nga rod. Isong anusan na pa'y laang mat ati sagad. Kat nagsagat ka ngarod. Automatic bakit? Siyak pwede ko nam. Mala, ayabamon dagit anak ta. Taggigiddan tayon amamigat. Mami! Mami! Apay aya Philip. Itay ka pa'y laang amami dita. Nagaukon ti balon mi kinading ko. Anyang iti si dayon abalunan mi. Jay bukayo nga'y, apay naibusan. Bukayo manay. Isumot laki din na kanayon ti balbalunan mi. Makauma. Ay kat ano sa inyo ata isulaang ngarod ti adda anak ko. Karni kumamat mami. Wano saan? Hotdog wano ham kumamat kasjay. Awan ngarod igatang tayo anak ko. Kitkitaam to pa'y asagat ti pan nakagatas ni ading mo. Makauma mat nga rod ti tuyo. Bukayo. Noodles. Kas kadali nambong ugot ti kamuti balbalunan. Alabay tano agapit to di amayo, kat matsambaan tayo matinangin na apresyo tinatang. Gumatang tayon to iti karne, taison to ti balunan nyo iti iskwelaan, anak ko. Sa dino ti papa nang bakit? Ipan ko man ni Janice ijay balay daan ti Sonya lakay. Tapay. Naligos ka no, kat nasakit ti saka na. Kinitak kat kaslalim tagmat ngagpaiso, mapan ko ipailot. Nagtaray-taray man siguron iso analigos. Imuli ka no iti kayo, kat idibimma ba, limag to, iso aday jayan ti nakailigusan na. Tanyamat nga min tinaknakan na nga imuli. Bimaba yan, mapankat umululin kadagita kayo. Mabain ka nung arod amang ipakita iti balon na abo kayo, iso nga imuli ijay kayo, kat ijay anangan. Kat, anya kumaitan nubo kayo ti balon na. Ibagam ija anak mo, tadi na rumbang nga ibain ti balon na. Pagyamanan nakit di at adda.
Jadad dumangay, awan sida abalbalunan da. Karne, hotdog, kandilata nga rod kano ti balon dagiti kaadalan na. Iso amabain amang ipakita iti bukayo asidana, lakay. Mami, di ipagpagatang ko ngay a break game. Ay na di mo man ipilit ti kayat mo, Janice. Break game, di nga. Awan to pa'y igatang tayo iti bagas. Sige matan mami. Please. Ay nasaan ka man adagulit? No kunadang awan, nawatam. Na, kayat mo ti baot. Break game. Maysa, Break game. nita, talaga kayat mo ti baot, ha? Marmarwang ka na. Imove ubingan ka, ngum kasta ti ugalim. Day talakay kayat mo ti masursurot. Sige naman, mami. Mudtol man ti pagbaot ko dita, Philip! Sa dino tayo ang dagiti ubing bakay. Ay napanda na kikaaruba, Napanda na kibuya iti TV ijay ayanda Mari Janet, lakay. Nay, katrabiin. Apay adida pa'y agawid ngay. Jak amo, amangan no saan pa'y analpas ti buybuyaan da. Ingka pagawidan idan atan ni rabiin. Mapit lang, tamang gisgisak iti salang. Tayson ti pagsilaw mo amapan mang sukon kadakwada, bakit? Sige, agawa am nga rod, lakay. Philip! Janice! Anya pa'y laang ay ti kukuin nyo dita. Umay kayon at mapantayon. Sa dino, mami? Sa dino pa'y kumangay, ijay garden Mapantayo tulungan di amayo nga agburas iti sili kan kamatis. Agbati akon, mami. Nagsakit ti ulo. Uray sak, mami. Nabanlugak ka nagbalsig iti kayo di kalman. Nagsakit ti bagbagik. Ay di kay man agpambapambar akas na. Sige awan igatang tayo iti naimas abalunon nyo inton Lunes. Nagsadot-sadot kayo amapan ijay garden. Anay ko, nagutot tila payag ko, mami. Anay, kinaag man. Awan mo't makita karugit na. Saan mo't alimtag? Apay ngay nga ta ako nam anaot-ot. Diyak ka mo, Basta nasakit ka notot. Amangan no nakargaan iti danom, idinapan kayo nagdigos ijay karayan. Kaslanda kun uni di unag. Katsanak uni ang makangag. Mala, aglangan ka pa'y laang nga rod inton bigat. Tamapan ta ipa-check up day talapayag mo, anak ko. Kung sa tilapayag ni Philip, bakit? Mayatan? Wanla kay, mayat kanumutan. Saanan anasakit, kan saanan anaut-ut. Nan ano ka ngay? Ay napunno ka no itirugit. Pinasusupan da, iso aday jay, nakaginawa. Ay kat nasayat mo't ngarod ano kasta. Unak lakit din no anya ti makagapo. No apay anasakit kin naot-ot. Napnulang mo't gayam itirugit. Ay, wan nga rod kasta una yada nagkuy di kalman. Ura asino mo't anagan nakabakit. Talagang agdanag. No makarik na itinasakit ti anak na. Iso na sisayat at talaga no maipacheck up adagos. Iti kasta masigod. Husto ka na kay, naimbaglaangan ko nam, taadapay na bati akwarta tayo. Tanuawan, ay na, jaklaan mo no sa dino ti pangalaak iti pagpa-check up ni Philip. Daytoy ti baklayan, Philip. Daytoy mutking ka, Janice. Di nalagan laang ti awit ak adati. Nasakit ti abagak nga agbaklay nung nadagsan. Wen, nalagan lang dayta anak ko. Anyang iti serbiti nararabin mo alupot apang ibaklayam. Nanalagaan mo't awitom. Kud usarklat na tapno saan nasakit ti abagak no baklayak ti kayo manong. Mala, ibaklayukit din da kita awit yo. Taga-awit tayon. Oops. Uy, daddy. Oops. Oh, ya. Adto ti agas yun nanang. Agtumar kayon, itikas na, agimbag kayo adagos. Agyaman anak ko. Awan anyaman no nanang.
Mariknak ti inot a panagkapsot ko. Ay, panagkunakat sa anak ko nga agbayag. Adday takay man ako na akong nanang. Di kay kadi agsasao iti kasta. Ti panunutin nyo, agimbag kayo pay. Dagiti bilin ko di mo liplipatan. Oray kasanupay ti kinarigat ti biyag. Pagadalin yo pagadalan dagiti anak yo. Di yo ipalubos sumadot dang agiskwila. Awan tinalawa adagayaw ang maipatawid yo kadakwada. Isu anas kenlaeng ang makaadal da. Day tati kapapatgan atawid adinto pulos mapukaw. Nanang, day tamot ti kanayon nga ibagami kadakwada. Ay, kaya't ko pa'y ti agimbag ngam panagriknak kat saanan kabailan ti bagik anak ko. Kanbay siya, bakit akon. Husto butan ti danda ni makatawan panangay aywan yu kanyak. Jakbet kaya't amarigatan kayo anak ko. Di kay kadi madanagan, ta okay kami laeng nanang. Aywanan da kayo, aginggat si bibiyang kayo. Iso nga agpapigsa kayo. Tapno makadin na kan maimatangan nyo pa iti panagradwar dagiti apo ko yung. Adda ginatang ko at tinapay kan soft drinks. Agmerienda kayo pa'y tane. Saan pa'y mo't analuto ti sidaan tayo. Gimatang ka kaditi pagpagatang ko, mami. Adda dita ti impagatang mo. Kitaam dita, nakaplastik iti green. Di ipagpagatang ko ngay mat, mami. Adda ka di? Ay kat adda Kitain nyo dita lamisaan. Adda amin dita nga impagatang yo, anak ko. Bakit? Ikanak man iti soft drinks. Tani, namagaanan ti karabukob ko. Makain-inumak una yun idinalamiis. Mabiit lang lakay. Adoy. Naghihimasan. Mayat tilamiis na, bakit? Kanya nga itilot-lutom apanghaldawan tayo. Sinigang abangos. Wow! Naghihimasan. Kakaiso na anangina ti sili. Di adamot na bati nga in market ko. Ay kat mayat ang arod, bakit? Tapno makasidaman mo't datao iti naimas. Alakay. Nagmarketak mo't iti abasto tayo iti makadomingo. Naimbaglaeng mo't abalunan dagiti anak ta amapan agiskwela. Nanang, agriin kayon. Nagluto ak iti paborito yu asidaan. Sinigang abangos. Mangan kayo pay. Iti kasta makatumar kayo iti agasyo. Ituloy yun tumanan ti maturog inton madamdama. Nanang. Nanang. Apay ngay. Kasla saan matan nga agang agos ni Nanang. 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 Diyos ko. Saan? Saan na punta na ito eh? Nanang! Nanang! Nanang ko! Nakadadayo man ang tinakaiturungan ti imatang mo. Malagip ko lang amin day di tatangkan nanang. Nukas jay amawanan tayo iti bagas. Kananya pa'y di ta masapsapol dito'y balay. Iso dati umununa pagtartarayak. Awanin, tawan damatan dito'y abiyang. Talaga kasta ti biyag, bakit? Nalabit nga da napimpinta sa plano ti Diyos para kadakwada. Kan para kada tayo nga imbati da. Wan matkat di alakay. Makapaladingit laang ngamin a panunutan.
Nang runa kat nagsarunuda matlakit din apimusay ken ni tata. Maawatak tirik ng bagat. Agamsan agaputawan dan dito abiyag. Kat lipatin tayo mo't idan amamimpinsan. Aramidam kit di nga inspirasyon na kitibilin kan pamagbagada iti kang ka. Iti kasta, mapadakkel mo mo't anasaya at agit anak ta. Wala kay. Talaga akas ti aramida. Kas may sa nga inakan ama ti pagtaangan. Sursuruan tamatan ti tumakder iti bukod ta kasaka. Kat kas agasawa, agbinulig ta iti rigat kan namay. Para iti napimpintas amasakbayan ti pamilyata. Hala, apay nga inakop mo mat amin ng ti Jolens ading. Mutoy day ta ata madamatay ayam mi. Apay ngamin nga didak kayat akaay ayam. Hanya matin, isublim day ta Julens. Inalam lang nga rudan jelastiko. Ita, alaam man ng day ta Julens. Sige no di mo isubli panawan da kan ditoy. Saan da ka nakadkadwa? Nagadulang nga rudan ti Julens mo. Inakop mo pa ti Julens may. Isublim day ta. Bagik amin dagitoy. Anya mutan, isubli mo na. May isa. Nakaimimot ka. Sige panawandakan at talaga. Madik nga rod. Madik. Umay kan Janice, panawantan. Wan manong. Bibi, bibi, bibi. Awan ka dwana. Awan ka kampina. Bibi, bibi, bibi. Hala, kita ama. Hala, anya day tanda di talikod mo. Hala, adal alya, umayan. Aywan! Hala! Umayan! Umayan! Mami! Ni Manong Philip ka ni Manang Janice. Sandak akayat akay ayam. Mami! Philip! Janice! Di namot nga minitad ti Julis mi mami. Inala namot amin agraman ti Julis mi kini Janice. Inakop na kitden kat matamatay ayam mi. Inala na amin. Agraman lastiko. Kampuso ken text. Laklakayan ka dita kunak manunay. Imbes nga ay wunta adim. Day takit din ang paspasangit tar aramidang. Be! Day tagamin! Gunggunayo! Be! Ito itikitahan niyo anak ko. No diyo kayat ngagnanayon amain initan, ken marikrigatan kayo dito garden. Agiskwela kayo anaimbag. Husto ti kinuna ni daddy yo, anak ko. Saan kami ngamin ang nag-eskwela? Iso nga anusan mi ti mapudpudutan dito'y garden. Ang amno kayat yo ti maitulad kada kami. Ay kat di oray saan kayon nga gis-eskwela. Engineer ti kayat ko iti apagbalinan. Nga mawan mat. Saan anatungpal? Kasi madutak mat ang nag-eskwela. Diyay kunak nga engineer. Nagbalin a karpintero. Kat iti nagkalay sa kamin kini mami Nagbalin akong agardinero. Ay na, oray siya. Idi makakitkita ak iti nurse. Kayat ko ti agbalin a nurse. Idi nakakita ak iti pulis. Kayat kumanan ti agbalin a pulis. Anya ti kunam, oray maysa, awan pa'y natungpal. Nakiasawa akmet iti maysa agardinero. Iso agardinera meten ati bagsak ko. Isada kayo. Agadal kayo anaimbag anak ko. Wen? Oray ka sa nupay ti kinarigat ti biyag. Ikarigatan nyo tag-eskwela. Ngamin, para matlang iti masakbayan nyo da ita. Wen, daddy, mami. Agiskwela ak anaimbag. Kaya't kundo ti agbalin a maestra. Wen, igaad kumati agadal. Tapno inton makagradwarak, saan kayon tumeten nga agrigrigat akastoy? Agnam ay kayon tumeten, mami, daddy. Ikarik mami, daddy.
Santo ang masayang tirigat ken sakripisyo yo para kada kami. Dahil pati kaya't ko amanggan kada kayo anak ko. Kat sapay la kuma, tasaan lang apuro sa oken karida kita, buyugan nyo mat iti kararag kan aramid. Wan, Daddy. Namnamaan mi dayta anak ko. Da kayon timang tungpal iti arapa at bikin ni daddy yo asaan anatungpal. Awan ti kinabak nang ama ipatawid mi kada kayo. Ngam aramiden mi mat amin akabailan mi. Tapno mapaadal da kayo. Iso asang pay lakuma. Taikan nyo mat iti patagdag iti rigat ken sakripisyo mi para kada kayo. Kastaunay met arigat miidi anang isakad iti pagbiag mi. Nang runa ti panagadal dagiti anak mi. Ngamita, makunak anagbunga met dagiti rigat, sakripisyo ken pammagbagami nga agasawa kadagiti tallo nga anak mi. Ni Philip may saitan a pulis, ni met Janice nurse ijay Canada, ket ni met Christine may saitan a maestra. At damatan bukod a pamilya ni Philip ken ni Christine, ni Janice ti balasang paylaan. Kumpleto ti abasto ken allowance mi iti binulan, ngam oray no kasta, napigsa kami paylaang met nga agtrabaho nga oray senior kamin. Agtartarakan kami ita iti baboy ket isumet ti pakakumkumikuman mi nga agasawa. Adda dagiti gundaway a malagip ko tinapalabas. Ililiwak nga arakupan dagiti anak ko, nga ita ket jakon maaramid, ngamin dadakkeldan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Delia. Ken ka pagayam Delia. No panunutan a naimbag, saan metket nga obligasyon ti anak ti mangsubalit kadagiti nagannakda. Ngambay anyo nga awaten ti panangaywan na kada kayo kas bunga ti rigat, sakripisyo ken panangipatagyo kadagiti anak yo. Kang runaan iti amin, saan yo matabaybayan ti salon at yung agasawa. Kas nagannak, karbengan yo met ti aginanak ken makarik na iti ginawa, kalpasan ti naunday a panawen a panagrigat, panangpadakkel ken panagtrabaho yo para kadagiti anak yo. Alakastan pagayam Delia, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag